Meghalaya Post.news. Kariboy People's Council RBPC minta kasing kalalajun dan bankendu yo Deputy Commissioner Kariboy Abhishek Saini banpan pau yo kajing sukya kabajur halor kajing pendu no sarkar ya ka post mechanic grade 1 jong ka district selection committee kabala penlengmo ki samla ki bayakun ya ketika post ha kaba om samla penbenai ka result wala ki samla ki latho ya ki exam hagani kajing lekendu yo Deputy Commissioner layalam do President wa Jason Lennox Nongrum wa Secretary wa Vincent Sokwai lembat kithan bokran kilar pathai kubor wa Jason Lennox Nongrum ulang bakaseng sukya halor kani gijing pendu ya ketika post mechanic grade 1 jong ka DSC baki samla kila deptho ek exam lam kanu gunu gijing pentip ka batikna la pendu ya ketika post ka balong ka jingdu nong ya kisamla ki be kun ya ketika post ulang ru kani gijing pendu ya Deputy Commissioner kalong ban jing syai halor ketika post bakaseng singolungo bahdian balapan benai ya ki post DSC beper om samla penit pat ya ka result jong ketika post mechanic grade 1 ka balalong ka jing kata ka bajur ki samla ki balapan kre ho eke exam kabalong tang kajing penut kaya kapur namar kata lo benrap dak boong bakaseng katawa no Deputy Commissioner Kariboy bat ay kajing pensai batikna bat kumbak samla kila debat ho exam debat penbenaru ya ka result bagi tugi samla ki bapas bah kinyo ya kakam tak bana kalyang Deputy Commissioner lapan por artayo bantokit lor ketika jing pendu ya ketika post mechanic grade 1 hak baul lapan por artayo bantokit halor ketika jing pendu ya ketika post mechanic grade 1 So, kubli gidon haka flau jungka office jong Deputy Commissioner nakliang jungi ka Riboy People's Council mantaka sengi hewan bani kendu ye Deputy Commissioner batmai jungka district ka jongi sa Abhishek Saini ka jingwan kendu jungi ye mantaka sengi kalong hadin bangi kum kaseng ni layo ya ka jing bujor naki para samla hi baitho ya ka exam DSC ki por ki baladam haka arpo arterik jong ubnai me nakaliang jongka office jong DSC ni layo i ka tukar result ka bagi pelat man ka arpo arterik jong bunai me bat hadin jong ka jing pelat jong ka tukar result kadon kawi ka post ka ba ja nang tu ka mechanic grade 1 ka badi limba ka agriculture department tingi kum kasengi hadin bangi yo ya ka tukar jing pentip bat ka jing bujor naki para samla jong ka district ngila apmil ti bani kendu ya Deputy Commissioner kini gisini ki baladep ndai mentaka singi ngila ayo penwani kendu ya markmat bat ngila buru da kajing tho ban pan ni kajing syai na office ka jongun marodi chairman jonga committee ban pan ni kajing syai ba namar ba hakitu ki por ki baladep na ka bentakan ni ka post ladep ban khot ya ka exam bat ki samla ki lami syahmat ban tho ek exam ka jongki kumbangila ban smutu ki bat tho ek exam DSC barabor ki debit ki bawa na kalongying ke baduk ki bawa na kalongying ki bakam duna ti kajing yo ikine ki kabu bantu ek exam kadi shisha ka kajing mentoi be kajing kerkhun dang ta jongki henrei hadir bala to ek exam kadon be kene kajing kermen be kajing ti bangin yo ya u so jong kajing kristom ka jongki ya kabalik sikila prepare throughout ban penkret nam ta kine ki exam henrei habang itip ba kimyo ek exam kalong shisha ka ek basungsi nakalinga jongi kum kaseng ngilawan ban ya kendu yo Deputy Commissioner ban pan ni kajing syai ba kata ka withdrawal namar kumbang ngila ban smutu namar la withdraw ya kena ka post dan dapat ka bangi ngila ban smutu kalong ba ka withdrawal kamlong official namar ngim sim melayu iya kanu ka clarification ka notification kajing pensyai nakali yang ka DSC ki member secretary ngim yu ba kandon kajing pensyai pai ba henry ki samla ki bala datho eka exam ki don be ya kena kajing kermen ba lanu ginyo ya ka result te disi namar ba udang pemai ula ong yengi ba aipor nga shitayo hapu shitayo wani penbet bat member secretary ban smutu kambha ka e baja namar bakane ka de kam ka badang mai bhai u and repat nakaliak singi kum kaseng ni sudan pang kawe ka jingkarpat kalong ba hadin bal ada kondok ek exam ni sngo bakadi ka hok jong ki candidate banyo ek result dan nakaliak jong kaseng ni stress ba ya kani ka post debe ban penlait be ek result ni smutu le se ka jing bakla kala bandon hang ni hang tai henrei ka bangi pat ni sngo ba ka bakhambet yangi ki bapet ya kani ka kam ni sngo ba kadi ka hok jong ki candidate ki bala tho ek exam bakidi banyo ek result teng yo disi romane markmat ngikren ni katahi so nomor ba piladep kono ek exam mata kadi tang ka por ba finishu ai tang ek result te disi lo ong bahwan ya ka bala banle nakaliang jong u unsa pasyang banle bon sedang ai ki jingtip ai ki kindiat singi ke banang wan Meghalaya Post.news.